Bonjour kaka. Hapa situation est un peu précaire parce que nimesha attaquer fasi yote shene deja. Hapa moto iko Ngrika, Ndata, Jitene, Kanyangohe, Rushashi na babambo nabo korashuka porque apparemment c'est objectif zabo isifola balale Nyanzala. Mais tunaaminia FARDC tu hapa iko bye kuko ba Colonel Rugara basenzira bako hapa, Colonel Nibizi bako hapa na wengine jeshi la bien hako wale batimere tuchunge tu. Mais entre autres la population de Kassiro est en train de se vider. En tout cas juba bombe ziko nasikikana hapa kwa alentours. Sinon vraiment garde contact. Peut-être kama hutupate tutakuwa tushafanya mouvement pour aller attendre la situation au niveau de Nyanzale. Merci. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwese mudukurikira kuri dusobanukirwe. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubagezaho amakuru atandukanye ari kuvugwa ku ntambara iri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, intambara iri kuba hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Tukaba twabamenyesha ko kandi iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kuba kiri muri coalition, aho gifatanije n'ingabo zarungitswe cyangwa se zoherejwe hariya n'umutwe wa SADC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, tutibagiwe n'imitwe itandukanye myinshi cyane iri hariya twavugamo nka Wazalendo ndetse n'indi ikomeje kuba yaba ku ruhande rw'iki gisirikare cya Kongo FARDC. Aka kanya rero reka ngira ngo mvuge ngo wowe udukurikiye ugire ibihe byiza. Abari ku manywa mbifurije ibihe byiza, umunsi w'umugisha, tunihanganisha ababa barimo bagerwaho ingaruka n'ibi bikorwa by'intambara biri kuba muri iki gihugu. Tukaba rero tugiye kubagezaho amakuru avugwa muri aka kanya cyangwa se amakuru tubonye arimo aba yacicikana. Twumvise yuko mu bice bya Rubaya habaye ibitero bikomeye cyane, aho ingabo za FARDC zaba zagerageje kuba zarasa ku barwanyi ba M23, ariko bikaba bivugwa ko uyu mutwe wa M23 waba wabashije kuba wakwirwanaho ndetse bakaba ari bo kuri ubu baba bakirimo kuba bakontorora iki gice. Kandi twumvise yuko nanone mu bice bitandukanye bya Kishusha aba basirikare ba M23 baba ngo bagerageje kuba bakomeza kwirwanaho muri ibi bice, bakaba bakirimo bahakontorora ibindi bice rero bigiye bitandukanye birimo nka za Karuba, Sake ndetse n'ibice bya Mweso. Bikaba bikomeje kumvikanamo urusaku rw'amasasu, imbunda ziremereye muri iki gitondo. Hakaba habayeho kurasana gukomeye cyane muri ibi bice bigiye bitandukanye, aho kandi twabashije kubona umuvugizi w'ingabo cyangwa se abarwanyi ba M23 Wiringoma atangaza yuko habayeho gutsindwa gukomeye cyane kwabaye kuri aba basirikare ba FARDC mu bice bya Rushago, Magagi, Kabashumba, Kazinga, Kagano. Aha hose M23 ikaba itangaza ko yaba yagabweho ibitero bigiye bitandukanye, ariko akavuga yuko guhera muri iki gitondo abasirikare ba M23 baba babashije kwirwanaho ndetse bakabasha kuba bakubita izi ngabo zari zibateye mu bice bya Mweso, Karuba, Mushaki, akarenza havuga ngo AFC Viva. Akavuga yuko ndetse babashije kuba batsinda ibi bitero.
Miyandi makuru rero nanone tutagiye kure cyane y'ibiri kuvugwa muri aka gace nkuko imirwano ikomeje kuba yaba birumvikana yuko muri iyi mirwano ngo hari kugaragara impfu zitandukanye kandi zikomeye cyane cyane ku ruhande rwa FARDC, aho bivugwa yuko abasirikare b'u Burundi nabo barimo kuba bagwa muri ibi bitero bitandukanye cyane. Hanyuma kandi bikavugwa yuko ngo muri iki gitondo hari indege yaba yagerageje kuraswaho na M23 mu majyaruguru ya Goma, ariko bikavugwa yuko ngo bamwe bakomeretse muri iyi ndege. Turacyakurikirana rero ibyirihanurwa ry'iyi ndege kugira ngo tuze kuba twabagezaho amakuru yizewe mu masaha ari buze gukurikiraho. Reka rero ngira ngo tudatinze tunababwire yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zagerageje kugaragaza uruhande rwazo zinyuze muri Congressman uwo bita Andre Carson. Uyu nguyu akaba yavuze yuko bigaragara ko leta ya Kongo yaba irimo ikora icyo twakwita nka genocide y'abatutsi muri kariya gace ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'Uburasirazuba. Reka rero tubashyirireho amajwi twabashije kubona y'umwe mu bantu bari hariya mu by'ukuri ku kibuga cy'imirwano, amajwi atubwira situation yuko byaba bihagaze. Mu gihe tubashakira andi makuru, reka tubashyirireho aya majwi mubashe kuyumva, hanyuma namwe mwiyumvire uko bimeze. La situation iko très précaire ku niveau ya Katsiru. Ennemi anatake fasi yote. Bamoya bakora pita pale Rukiri bashaka kwerekeza Gatovu, abandi bakubita Mushene, bengine bapita Buhambira bakona Kuya. Deja wale bengine benye balitoka Kabizo, deja Alimedia où je vous parle, Mushabao est sous otage de M23 bakona avancer vers les ruines pour que bapasule baingie pale ku mulima nataka Kagara. Kagara ni mulima mrefu sana kwa Kamashangwe na domine kule izile maeneo zote. Nakamatwa na nyingine mulima banataka nani ya Ndahimbwa ile nani yoruguru nani kule yuru Ndahimbwa njoo kwenye wanapenda wakamate juba contrôler Kasoko, Katsiru na chaîne de Gaza ayo iko atake. Deja Alimedia kuko wengine force natoka Kichange imekuwa na makomvu na wengine wako kumigulu wako nashuka mu kilima mu barabara pour que baendeleshe batoke ku niveau ya Chumba bapasure pale tu ma entre Kanyango na Kivumu. Sinon les informations qu'on a zipata de côté, on ne sait pas s'il y a quelque chose à faire parce que force nyiko na kuya umu Katsiru kabisa. Hatuna espoir kusema tuta kuko resistance, meme si basode wenye bako hapa bako ngufu sana, lakini force ni ya mingi sana. Vraiment hapa tuko mpanique, la population commence à se vider vers Nyanzal. Muti aussi attaqué, donc c'est entre l'axe Bambo juba baingie Muti na pale Somikivu. Vous comprenez que wakati mshawao iko tombe deja ni ruined na Mashango na ile koti dako iko affaibli, na hapa chaîne de Gaza nako bako na attaquer na mu niveau ya nani ya Ndata entre Mweso Jiten nako kuko attaque presque assez ennemi asha pandisha ko maelema za mingi presque batayo tenye itapasura barabara yote. Alors comprenez que ça peut changer n'importe quoi hapa Katsiru. Dans les après-midi unaweza sikia vitu vishageuka, tuko tena hapa. C'était pour les informations mais seulement tuko pamoja, gardo contact.